Wasya wa Muimi. Ni kwa tena watinda na samonda musaisia wa Mutongo TV ngwatano ya mukamba neta wa Steven mwa makalivu thini wa kilungu cha Wasya wa Muimi muthenyani wa umundi ni twakomana na Muimi kwa isi twasila mbolu kumangaliko sia tala ni Muimi na ne mutaalamu wa maundu ma Muimi muthenyani wa umundi twenenea maundu ma Ualyuku wa Nzeve na wetete muisyo wiva kwa Muimi na indi maundu asionthe moto nene watinda natinda nesa na le muvea muno ndo cha kelunguni ke cha Muimi kwa Mutongo kenda tutabia imi undu matotha kutetheka ene orika ponini we Muimi wambisi ba na ukubikite ba mbe kisomo chakwa ni cha Muimi nizomea Muimi kuma University Egerton na mimi na mbia ku practice Muimi dena munda wako na mbio boko mobanini na sio kana mbia Muimi na no gone ka no monde ene why usomea tourism and travel was here Muimi be background itu na kusia kwitu no la kuma tusia itwe ni say maitu mayai na wesa hivi atone na interest ya kuendesha kwema muno nenda analysis uno ndo na kuendesha uno etha witu weka kwa ni cho chatumie nenda kusomea uyoso ni cha siye matunda nikisia ita matunda na kia katuma inge matete kyabo na makazo ukebya no makwa to kenu chao yakuma Muimi yene kwa mwene utetheke tata nye na nduma kwa na family yakwa ithio ndo tukuna we wa Muimi ndini akiwango kila kitawa cha kunenga aimi mbeu na kumatethesha na kumonia usio wa Muimi yene uo utesa seedlings mete ya kuthio panda ndesa mbeu na licho kandiati ya ndifundi cha Muimi ulo tena utoika wa Muimi imubundi sio ndo tona kukwata na muno ti Muimi peke yake ne Muimi wa biashara wize kwethia ni wakwata ilovia tulika ba kwa climate change Ualyuku Nzeve na ngina mondo asome Muimi nikenda tuke Muimi no tila sima wende school kando kasome Muimi lakini ne obundi wa Muimi ukakomana na mundu kabundi wa ukesa kwethia no tona kwema Muimi wena lato kana Muimi utona kunenga o ilovia ukethia ni wekala nesa ene nenda tunene climate change Ualyuku Nzeve isune na mumyo climate change kana Ualyuku wa Nzeve ni kindu kithitwe kina kebindani yitu ino kie lakini ni kindu cha mbe yote ne cha upendo ku wambe kwa na miaka 50 mithelu na no Ualyuku wa Nzeve kana kupyoka kwa nthi nikumanitwe na sindu mbingi na sindu imwe ila siumanite na sio no twasio ila anu maingi mese no kwananga utumi imuthoku wa mite na utumi imuthoku wa mithanga na kwola duniani isa ithia ndene mbetwe thina wongeleku wa obyobu nela kwembwa wongeleku wa obyobu nibo ka ukethia sindu imwe iye kanesa kana mite imwe itono kumia ikasia na kulimbwa mitingi itona kupandwa ingenza ukita ile tona kumesia swa Ualyuku wa mindo wa mbe tikindu kiothela mituke nikindu kyokuo ibinda na muno no ndo nitwailita kwimba tuyika maundu mana ikenda wisaidia nitwasuvia kana nitwambia kutungia kutungia Nzeve undu na twethile nitukuka bukwa undu tona ku control na kusubia ndi nondo amundu ma climate change but you isune okwa wasa ikwa mundu tesipio ani mundu tekwelewa you twemwe ila to kwa Nzeve ne ya lukile Ualyuku Nzeve you okwa loka ombodho yuni chao kikikite kila kikikite ni kana ila nundu wa upyobu oto weta wa Nzeve Nzeve ibyo vaniki kitumi cha Nzeve ivyuve ni kwithiwa twabeta kumbwa tutumete ndi itu na ukethia itu atemanga miti na ukesa kwithia pelea ila imba baba ulu itawa ozone layer ila sia suak wisaidia mia suak ina pevya ndu muno na yo yekia Muimi baba ulu
na kwena na ndo science ndo matutavite mindo suni minita ni atukite lea isu ya usi ya mindo ni mbatuku ndo akwimba ni anangitwe ni Nzeve ukesa kwithia suaju ni dinge konde dira yo vika konde ni dinge ene na yule tu kwasia change ni Ualyuku akienda kuvenduka imaanisha kila kivendukite ni chao openduku ni opyobu kwa mfano opyobu ni mwingi na opyobu yo otumete siendo taya kundu kutwa kwya ya evenduka ikatwika kiwu na kiwu kikongela kama ukangani na kiwu chongela kama ukangani ukesa ithia kundu kuna atwa kwi kutwandu tukwa kwa ni kiwu na sio na muina atwa kundu kukuthitu isiambie kukwana ingisiambie uma kuku nondo akwimwa kwena obyobu mwingi bena mbesu yes so ila tuna na yolwa climate change ni yolwa kubyuva yi kwene yolwa kubyuva peke yake kana kwikundu kuma kuthitha nondo change yona ni pesi ndo sio penduka kwi change kwiko ukesethia kuonde ni kwetha kwi kubyui kana kwiliata nondo amindo muno upenduku lawis wonekete wa mindo wa mbi no byobu wa mbi ola umeta nondo asua kwimba le ingevete kana le suje ngweta ya ozone eboboketa ukesa kwethia ni kwa la asua ebyowe na undwesa kwethia kundu kwingi otoro na mina kweta kundu kwingi kunembwa kwena ice yani ependu keteka tukakego na kethia kundu kunge kwambia kubwe kwa nikigo ki na kwambia kwemba na itulumo kana winds si binge sikukela kumo kangani iko kaukuku na ukemba na mbua sitesi ya kawaida ukethia mbua lito na ukambua mbinge kikananga na kuisoka kuinya kwa vinda yasa ila pattern ya mbua ya uwa limbanange ku ukesa kwethia paila kutekata kutaua kwa mfano yutu iweta nde yako ni twende na kuomba na mbua ya El Nino ni kwa yuju El Nino ni mbua mbinge kupitoka kiasi lakini wethukisya kwa nya pandu bata chumba kimwe kele weza kwethia miti na mimea no mpaka mandiwe kiwu although kwina mbua mbingi lakini opyobu ni mwingi kiasi cha suma ile wethia sino mpaka simandiwe kiwu so ila tunene ya yulwa climate change Ualyuku Nzeve no to trace back tukamana tukona kindu kiu pala chambi nikendano makamana ninga wai kana no kindu chaguo kindu keke ninaweta kana kina zaidi ya miaka mbewa 50 actually nita iwetwa nite kwambia hata miaka 100 ila kwambia kwebwa no bandiliku kwa miaka yana mevitu kasio kana jina ndo yake ndo kita wa Ualyuku Nzeve kuyai na kindu chuchu na ebinda yeyo ndo you need to be ya kwebwa openduku na itu atinia baton yeba maundu mambe baton ni la atinie ni utumi ono na weta utumi wa mbi na kutumia mindo kutemanga mete na kwembwa na sindu sia kumya Nzeve itenzeo twambe kwa mete nundu ando nongi na maime makatwa kundu na mageka maundu ma methembesu makethia mbao mathangu kusowe isio ndene mete ukutemanga kwa mete ku affect hata kwete hata Ualyuku Nzeve chambe otonu bwisi mete nebetanga Nzeve imwe ilaite nzeo kwanza ya utumia Nzeve isu ni kusa sia Nzeve ta carbon dioxide ukethia ni atumia ukethia ni abetanga Nzeve ni ila tu atwika ita temanga mete twimba tayari tu ya lao Nzeve isu yongeleke ila tu atumia ila ngali sia tembea kana sia atumia fuel kana mauta sia atumia mauta Nzeve mwe ile kuma bubu ni methane ni mindo ila si uwetwa Nzeve itenzeo na Nzeve isi ambata na singiva nizo si kwananga kava kana usi wa sua
nela siananga kana siatuma usi wasua ula webo ni wasua na wale mbelengeba ukethia ne atha kumbi na kuondi kwa vyuba. Yes. Tuna evidence tuna kindu kiutonia kana kwina Ualyuku wa Nzeve. Already evidence yibo na evidence ila yibo ni kusisia mutalatala wa mwile wa mbua undo kuayo mutalatala wa mbua undo yilde ukesa kwethia ndi ati ya mupate nila tunemba nayo ebinda ya mbua yuwa ebinda ya uwa ebinda ukethia tunemba na mutalatala mbua yuwa anytime nito makuwa mbua mbinge ebinda lemwe na mbinge ndethia ndito makoya mite kana mneleu ukabikia kuewa usunu wale kumwe ulo mfano ngo utonya kana kwena sua no obyobu obyobu wa mulo kila mwema obyobu la to kwata ne mu obyobu mwinge ukabya sindo mbingi ni imea ondo kumaina bandawa na yu pe ondo tutonya kweka no ndo twasia miaka yana na 10 bitu akasioka na tina ndo thia kwena climate change pe ondo tutonya kukatoka sioka na kukeze itwe sawa team no mgina twambia kweka ila sita wa practice twambia ka practice ya kutunga kuolanga obyobu wambe twambia kweka sindu ila itona utuma tweza kuvikia ukeza nitwa atunga umwene kuolanga mindo ikwambia kuolanga kutila kwa miti ngale kutumia mauta matena mate kumia mindo mate kumia a lot of carbon monoxide na methane kwe ngasi susi kwetwa ngasi la ichumba mindo ubungi kupukwika kwa mindo kwa sura kwa nangeka ukethia ni twambia kuola tukambeka practice ila itona kututebya na kuola utumi wa ndawa cia mindo ndawa ila si produce ya Nzeve isungu weta cia kwananga mbi ukethia twaola utumi wa Nzeve isu na twambia kutumia sindu ta organic ukethia tusomia sindu ila twisovete twisi ina Nzeve kana yananga mazingira. Yes. Ne mubendo kwendana na itu twamanya climate change ni chao yetetu ni chao kana yigo na yikitata ndi twasogelia ni tugwetha twine ne amama Ualyuku wa Nzeve withito wete muisyo nene na aitatonya kwikata ndi mubendo ndo kwendana seisia mutu na mukamba kilungu cha wasewa Muimi neta wa Steven Mwemba ni tusogete Wasya wa Muimi muvyamo nda musaisi nondo akwenda kala ba mutongo TV ngwatanya ya mukamba neta wa Steven Mwema kalivunzeni wa kilungu chake le cha Wasya wa Muimi netwa minosis climate change Ualyuku wa Nzeve ne chao na ito ndo sisi yaketete muisyo mwaundhini wa Muimi ito batala tuna mutaalamu na Muimi sila bolu na kututethesia kutanuka maondo asu ma Muimi yue netwa minoma na climate change ne chao ketete ne chao na kikite hata Ualyuku wa Nzeve wena muisyo mwa kwa Muimi na aimu Ualyuku wa Nzeve ukita ndo akwemba no keye kwe no etete obyu mwingi wa mindo wa nze ukethia nze temperatures kana obyu la experience wa kundu na kundu ne we lo muno ukethia ti lo na mbwa yako kindi ketumita weza kwethia Muimi yu be Muimi ndembwa atonda kupanda miti kana sindu bingi ilo na banda ni kwethwa kila muti ni wembwa na no byobu ola utanda kumisia na ndo awongele kuwo byobu weza kwethia Muimi kana sindu na banda imbwa ona itonda kumba isya ondo inasia ndo obyobu osu kitumi chuchu weza kwethia ondo na tweka kana ondo na twema nomba ka weza ithia Muimi nake ni wa mana ondo kwebanga ndo sindu imwe jimba itonda kusya kila kingi ni kana bua ikoka etena mubangelo musyo ukethia Muimi kumana ebinda lila ya ubanda neba kemba ni labina
na saingi mbua ni koka ikothia ni yoka mbingi lakini kwa vinde kubi ukethia ona ndi sukuma kindu tambemba ikaikusia nenangane mfano musiona mbua ino yitu inayo yes mbua ino inayo kumitwe na mbua mbingi kwa vinde kubi ukethia ne kwa mbingi lakini kemba nondo ju isiokie ona lewe sa utilika nondo akwemba ila nokie mbingi kwa vinde kubi na wethia ona meundenge yakito sama bandu bakusia wethia andu no lazima sioke ingi mabande ingi mbua ya olekanga nondo ya mbe yukie mbingi wethia mbeu ni sio na nondo akiu ndwisa kwethia Muimi embe na thina muno kwa kukwatia mbua kupanda na kutime ibinda ila waileta kupanda kila kingi ni kwithiwa ufyobu wa kuongeleka wa sua siendo imwe tutwa tupanda ukeza kwithia itona kumesha esua imwe ni itona kwimba itona okuyana ikatwika miti lakini kusya ukethia ni chaumya mala ni chasia lakini ila yiteka tio wo lakini no vyobu ndo kiyomesha ukethia ni itona imwe kusya na yethia iseteka pengi ke kaba ukethia mutino uyu lakini ndwenda cha wendo sia ndo wewa kweko vyo muno kwa ubandiliku no kutuma aimi wethia no mbaga mambe ubandisha nsia kwema okay ndo akwembwa ni challenge kyokete na kiyo thela metuki lakini no mpaka twekala nyina cho no mpaka tweme kwa ni benda withia aimi na mone mama na ni chao kitwa bandika ebinda yiba nikenda weza kwithia ni maemba na momanda netie na ubandiliku nondo tuyondo monene tweka kwa bindani tukapendwa tukana tukasovia ubandiliku tukaupendwa pai mundu kana ndinyi na uwezo wa kupendwa otio tuyambia isavali twambie na nzia ya kwambia kupanda mitiku na nondo tukutabwa na ataalamu na utumi wa mindo wa sindu ila siku myangasi nduku wese kwithia ni wa olangwa kwanza amuna lakini nikindu kukwe bindasa ene so sindu ila sierera mathina muno nota isu ya mitutu amino weta na the fact that andu ne manena kwaka kwimbo usie kwendekana mathangu maiso gwa menda mbwa umiti nukuona pebindeka bikwa kwisethia ni tuto no sioka kutwa ina tuto no betanga mission ya climate change nondo maundu ala maetete ni maundu mekika kila muthenya na ni maundu mekwendea kwika undumwe andu mekwenda mama ne ulikuwa makwetikela mambe kwetikela kana ebina ne benduku na twamina kwetikela keu tuimama ni chao kito no tuma ni sindu myao twaile kweka ikena twambia okutunga ekendo kila kingi ni mundu kumana nundu yu sindu ila tuna banda imwe thimba itona kubandika ni chao kitona kubandwa ukethia no waende na ukwata o lau kana ni wambia ndo kwato income yaku sindu isu ni siapata muno nikenda weza kwethia Muimi no ukukwata okendo lakini tiondo sindu inekawa ondo twethia amwe asai maitu mayeka yemba itona kweka kama kukuna muthembosu yene no wesethia Ualyuku Nzeve ne wetete thina na sindu la sikwete lakini ukesethia ondo twaweteta isu cia mituketha sindu imwe cia thukika aimi andu ma ataalamu ma mawithu local environmentalist ila mekwasia maybe tolange kutumia fuel ile itona kwete thina ile itona ngali si kumia Nzeve cia muthembosu pena alternatives unenga noe wesethia Nzeve isu ni cia vola kuma indo wasisia ma industry manene atumia mauta diesel yange coal ngali pe alternative pe undu batona ka sindu isu ke kotumika nikenda Ualyuku Nzeve ukaika kwithwa kila mundu bina maundu make na wea wake kila mundu wombe na maundu kweka amwe maseo nange matema seo ndine wa Ualyuku Nzeve na kila kibo muno ni kufundisha andu makamana ni chao waile kweka kwenda na level yaku ila we ni chao waile kweka ukethia kindu jinjambe ya
na ubundia nyo na wa mina kutavya mundu na kekeke ni wale to mutavya nao kila wale kweka ukeza idi ano waende na maisha make kwa mfano serikali ni kuweta muno yulwa mabangu ma plastic ala matoa yani ona ma kama dangane mayoa na ema kwa kala ibinda yasa na ni mome kwamba kwete mathina amwe kwa utuke wati ni twailite ku minimize kala kutuka na utumi wa makaratasi tasu na tuitumia makaratasi alama to makwekata alama yo degradable kana alama to mabulana na muthanga usuno ndumwe ulongene wo ona owo emile wito dwe watu menanzia ila itoma utuma weza kwethia muthanga na gondo ikata muthanga na gondo kuwa ukethia ni watu wa mindone utemeta conservation agriculture usuno la ondo Muimi utoma kweka kwa weane wake lakini kwa alame na weweso wa kupindwa sindu ta utumi wa petrol nitwe kwa yuko na mindo si utumia sola kwenda ngali si utumia sola ukeza kwenda yutumia mauta kwa uyikumya ila Nzeve okay dusindu isu kwa alame ndina level isu namo mande yokunila ngali isu nikenda to minimize umya wa Nzeve ingo weta ndoku ila si utuma ozone layer ya nangeka kwa kila mundu no kwa ile kukwata pandu akapundu wa ukeda no mambia no ambio contribute nikenda to isope ndwa obyobu owethe no tona koleka otune na manozima climate change wasise no with this year Africa tiso ichangite muno kwa Ualyuku Nzeve lakini ukese the nisio kuneka muno ne maundu ma Ualyuku Nzeve whether this yanza niso ichangite muno kwa ma industry la masovetie na ngalile motomea pe undu kwisila either serikali policy makers pe undu bailite kweko kese the andwa ndeisu ne sia changia muno kwa Africans kumatethesia kugitana na Ualyuku Nzeve kana makosa responsibility nondo ne machangite muno du kaola munene twena go bina ubanduku ubanduku Nzeve nitawo usuwa ati mbesa muingo ni si ila sio itumete thina o mwingi wethewa na nisio tianangite muno mazingira lakini kugo kwitu nondo ni ndionde ona itu kumya nondo athina wa mindosu na kaola tikao maneno maingi ala meonenwa yuni kwa yandu mamu ingo kana ndesi aula ila developed nisi ile tena sio kusangia muno ukethia nisi atete sei katete sona Africa thina maundu ala mailite kweka nikenda wisa kwethia ni twambia kupindwa wanangi kuwa wa Nzeve atwase for example twase ibinda yukite kethwa Ualyuku Nzeve ndukathela nicho kitona kwikika mebu kabandu kesa kwethia yu ila itawa survival kana mwikalile wandu niwemba wina bina muno na kwembwa kwe maubandiliku mainge make ke mikalile na ona generation ukethia ni siambi yopinduka kiata nondo kila kibone kana ebinda ya binduka peke ndukita adaptation kana ando kwepindwa namu kwepindwa nikenda isweet ebinda yondo ile netwese kana kulundukula kubyuta desert kwina mwila sikala akuku na sio ni sikala simbeani ona ando ala mekala akuni mekala ame yani ndo akwimba ne ma adapt ye kana ne ma zoya ni na environment yesu kwa ando ala mendinge katakuku na kula kuende ngwana effect sia upendo kuambi nomba kana mo ando mambia na kwe adapt kana kwe yumba nya kwekala na undu kuije of the same time mande na usisia undu meupindwa kana mekuola wanange kuwa Nzeve ikenda wese kwenda paine mwana a drastic change ya Nzeve ukethia nitona ku affect yandu to point ya ikambia kwete mathina mainge nitwese sa ubyo no ukuka na maundu ange na ongele kuwa sindu ta cancer lakini
na uomwe na maundu nomba kama mbia kupenduka nikenda mwithia is survival libo. Okay. We mwene we say maundu maingi ulo wa climate change na Ualyuku na maundu ala mokite namo. So na Muimi na Kenya ndo ingi mayena information ila we nayo. Na no ula we na responsibility ya kuhakikisha kana information tesu we nayo. A Kenya na ndo langi the mena yo nikenda we say the mosa matambila maileta. Muno tuyasani serikali yo ina mindo uwezo na ina jukumu ya upundisi andu ubo wa ubandiliku wa mbi na maundu ala mekwenda twike tutethesie kupenduka ingi kana kuolanga ubu ni maileta kwekwa na nzia ila sielete na ndwisa hivi ataalamu ala meko matono tutethesie na mone maini cooperative wakana nema tumi wani serikali kupundisha andu nikwithiwa twa kwatia kindu na tuisioka twithika bandu ndisa kwithia impact kana results cia tuyochona tuimba tuyikondu. Kwa mfano ndu tunethiwe ne binde cio kunemba na mbua na kunemba no bandi mwingi wa miti, lakini ubandi unaye mwingi lakini imiti ile ukwena kusubia miti tiko hivyo. Kwa unu kwithia kana almost 80% ya miti la tubandie nitona kwa ukeza hivi ya twina ndu tuneka ni kwithiwa ula ku involve andu ala matonda kusubia miti. Okay. Yes. So tuimina kwa kubi finally ni kwina Ualyuku Nzeve ina mwisho kwa Muimi ekata nikenda tathike. Undumbo wa Muimi nena ise ni kubundiwa ikenda manene muno ngaliko ya Muimi miti biba utonda kuima ibindani ya asua. Okay. Ukamba uombe yuni mobyo. Okay. Na sio adela ukamba paipo mwebe bekaba nikwithwa kuombe ni kopyo bete na kwa byoba sindu bingi to banda sindu ile yobanda kwa mfano masako wesa kwethia ni tofauti na sindu la sio banda makuweni na ni tofauti na sio banda makuweni. Okay. Kituiswazi kwa mfano. Lakini ndio byobu ithio ndo yutu sembeta na nziemwe. Okay. Ya kumanda ni chao kitona kwekanesa. Kwa mfano miaka kwa matuketo mine miaka 5 mithelu sindu ta masungwa ineka nesa masako undu kunai kutitu umundo masungwa ni mome kwekanesa ndini ya masako na ni masungwa maneka nesa kula kubyo kwao yusindu taisu zitobikisa bandu wethi anomba katubanda sindu ila twaile kwemba to ipanda. Okay. Kena twanda ukwatika nata onu matawe masito makanita wasila wambolu na nini mgambi nimbwana namba ya simu ita wa 0710 78 73 75. Okay. Kana no nitungule 0710 78 73 75. Kwa ni tala undu na mueta na neo masako ni mbwa wa SK show almost kila mwana neona we awa mite we oba nongo etala. Okay. Ene Mubyamo nondo na mutongwe. Yes. Ni mubyamo seise nondo akuseise Wasya wa Muimi nita wa Steven Mwema twethe anelengi kwa ndani kwa mwe. Wasya wa Muimi.